Onde atongeria Bamiru berigiritwe gwika gikaro na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki garune yawe Ntericha Karen ntuku ya rojo akari kuma bore ne barombete atongeria ba gwika gataria mpatho chao cha gisiasa na kwaririria kimirandi ya weti na mbere kenda Amiru bagunika ne borite gwita na murunga mojumwe jo mirandi ireremete na kinya emiero iria ikubatara kwambirirwa kiri isigo bionthe kenda bia kaunti ya Meru. Kaki Mutegi na aranirite na atongeria ba na atutumira ripoti iji. Tuko na kikao tumepanga na viongozi wengi wote, governor, members of parliament, MCAs na watu wengi zaidi ya 3,000. Tutakuwa na kikao kule katika makao ya naibu ya rais siku ya Jumanne kuongea mambo ya maendeleo. Inumi aria munini wa rais Kithure Kindiki akiuga na muchemonio na atongoria ba Meru kirigikaro giake kia muchwa Nairobi kaingo kwariria witi na mbere bwa Meru miaria rekenere tu bamwe ba atongoria ba gisiasa na bakindini kuuma gicigo mbunge kia Buri. Mbere manchokerie thirikari Kenya nkatho ntokerie deputy president katho ni untu bakuriunga Meru atumwire ibwega ni untu bagukaribisha atongeria ba Meru beta kumuona kana bamuriungira na ara Karen ntuko ya rojo tuita kariba Meru mbere maitugwiritwe ni untu bontu bu no ntu nara berire bwega kabisa ati kwenda beta kuringa siasa Karen arenda beta kwariria mantu ja maendeleo. Ankuibaga nontu ba munini wa president ku request readers beta Nairobi bakarande baraniria mantu sara jegi Meru na Kenya Tranche nontu mbiteketie ria leaders beta bakaranto amwe ilazima bedwe na issues ira chiku ringithia kila kona ya nchi yetu. Pomba kuga atongeria ri bagwita bakarande for example barakarite ntheru abariria mantu jegie mantu jara chumburantu ba tanochia ba betu ba igembe bagwita bokarande mantu jao jamela it was well addressed nontu bari bakarire nthi one day na bona solution na iromba ryo kiri atongoria babi batigire bakwira munini wa rais mathina marakariba bagukurukira na nkuruki benyeria mirandi ya maendeleo ta kuri kuruthwa ntere chiao na inde batikaire siasa chiao ku kira tukubaromba tafadhali deputy president ati kwenda bwita kuga no bui no thuki no bukwenda kana no butikwenda arenda bwita kumwira mathina jaria twina jo bona ura bagatutethia tafadhali bugaikie ni siasa cia kwariria mantu jo tongeria bo Meru ariria ni mantu ja project ira irungiki kana ira itetheri kendereaga Mheshimiwa wetu wa Buri ariria barabara ya maili 10 ariria barabara ya Ruto augire gitimene ariria mantu ja transformer ira twerirwo iruto na bukauganira mbu ukethirwa gwi aibu nene onto ituronere baka Kamega ituronere bakisi ituronere bangi baba ingi bara bagwita na aria barita na heshima bakathikira kiria kirio kiria bakwirwa na inyabongwa bagaikia mateta jao. Meru County for the first time ina CS umwe CS onire umwe urie ni president ne ate agutwendera kiandresi mantu jegie maendeleo ibara niliora kugomba gukara hamwe bagaita ngugi bai kimwe bendene kethe ichiacha beje bamiringe bandai bageta kuringa chiacha no kethe agwena chiacha babatere kuringe mana na yomba gututethia ira bakethania njara beje bakaribwega bari kimtu kimwe bakiaria sauti imwe nikenda tumbotethia Meru biure bira babatere kuria deputy president rojo ibakarende no in terms of development, in terms of bena unity, in terms of natabomba kuthithia Meru ikabua nkuruki kana Tharaka ikabua nkuruki kana Isiolo ikabua nkuruki kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Weru TV ni ukambitaga Kaki Mutegi.